Kompetisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem, kamstet, kamklan, bat maduna bam umpnya. Mission SSC kelayo bandra ya kanam lado jangka mairang Super League Arjapsan balapnya jaga pendeng yang District Sports Association hadien bakalala ban pelim no ya ka maupan an da saula kawai ha ka jinga kon ya ka final kabalalong ha ka pratrik unai weng Arjapsan ha madan dong maulum pendeng yang mairang dakani jingjob Mission kelayo pan pediang ya kesong pisah ke silak tengka ke baka maupan an kabalawan baar kelayo pediang ya kesong pisah kabasan pau haja tengka ya kanam best goalkeeper hakni ke tournament layo da upla hunlang kharsentiu naka maupan an ya kanam top scorer layo da Umar Shai Boklang kharsentiu naka maupan an ublayo bantap khat argul bat ikanam player of the tournament layo do daman bahalang rentatiang naka Mission kabe kanam man of the match haka final layo do biban rap langwar naka Mission ka jingjob ke kamairang Super League Arjapsan kan pelong ke Mission bahkan yo ban mi khmat ya ke district syaka Meghalaya State League bat kani ke dairu kesian ke baar ya ke Mission ban yo le isi mentah ketika lempung ile kai football ke bahe hapo ke jela hadin bak layo ra ya ke nam ladu haka Super Division house nam Arjapsal hakini ke sengi nalor ki hajar mut ki pajba ki bela pendap smam ya kamadan lawan ruban saki ya ke jingile kai final da menteri wadai kmi ya ketnat power ke sorka jela uba met ba lingdo uba long ru kum kongsan UMDC kemairang uba Equator nongrang UMDC ke Paryong uba Powell Soklan ki nongkit kam ke PDSA nalor kiwi kajing job bat kajing rang kalong kawai pat kabanta ha kajing ilakai mereka ke banun kam kalong kajing penlian kajing penbernia bat kajing pentrekam ya kata kasap kabagi kun samla ki don ha la kajong kasap kajoki bat hamtam ha kajing ilakai ya ka football ngiyo i menta ya kajing ilakai joki lagi atlet team ni slowan ong ba karukom ilakai sipos nem kasan snem arbos nem menswa kalapher banglaba tengas slowan ong ba nakaliang jonga wat nakaliang jong presiden ula persko montan ba kadon kam kajing bankier fencing ya kene kamadan hoat kalong ke bawat dang nakaliang jong aru wat ke internet kumtei ba kadon bon girongendre kanlong barobor kumbang ajudan benta ba bi hangni nakaliang nakasno lane kumjuro nakaliang jong ka PDSA nginang yaiwan kilat kilinti kumno ya kaban perolong ya kita gijik don kam jopi naman nasutu bakata kalong bet nakabenta kabha kamiat joki kun samla ndreke bat kawai kal nga angno ha kanta la kumno nyos nem pras nem menchwa kalong pa nakadai bandon kawai ke cakai la kai la ne ka playground kabada ibet kabada ikut songkun bat kabada ide rukom katum ke ne jok kabamanta na soban ong yabi yang ni Momentara sistem duna ngalaya kenduk yo chief minister bat ule endorse bat menjuru ya kabat ai ya kawai ke playground kabat mai kabat pi dan kumka nakaliang joga sno hangte hapo lang stirim kabat pi village mantre bat kajing tau jingwo ya katu ka jaga ha kabadai bat kalan development bat ki gallery kalaya sekmat ngej camp ba onla ya kaban pendep sen kloy kat bala ngej kem makane ngade ban penuh long no namar ke jimentoy jong kadong kathain baro kowe hakane ka jaga kebangi ngenom yelang Ibadon ng kampanya ini kepon.
Kemudian dijadikan pada Internat dan Mission Sports Club Pojok dan lain Nasagul Nasigul. Bak Mission Sports Club dari champion. Yaitu tiga sertifikat. Kadai ke jinglek kai seni ujung player jungi mata ka seni ke mak ba kai pha te ke jinglek kai ke don ni ke job ke rem to hakalik nilai kai pha man ke game ni job ban ye draw tak chi game re ka ni final part kadai ka no sip ka badang no sip mala jungi kan tapi sa du ban ra ka nam la du ta sini kataru kadai ko liang mar ba don we player injury kerja we game tau du ban kersan ha jinglek kai ma man emo kadon hi ka job kador mi hap pedang hi nomor baliu kadai ke jinglek kai sniu bandong no ke jinglek kai jungi player jungi baro imes pelat midfield kadau kasha pressure kelah ki gol baro ki di pengisu longguma ong balasu bakalan player jungi su ai longguma ai kadau ya PDC ken ko we kaliang kala sang ganti ubhai ka football ka ka area Tanjungi ka districts bedong no kan Eastern West te beliang badai ber kamaran te ikwa gan mo kum ka district baginyo ko ka caka di artificial turf kamtam hakane ka district Jungi Gidang Duna nim padan tagawi ruban yele ka po turf tagadang bun player Jungi ngisu job tang hakane ndai ban yele chapo ki MSL bun ni football mar beliu kamadan do gimbio ban practice ba hagu artificial turf ni biang tang ban kandeu ndai ban lech po madan artificial bun player Jungi kimla ba ban le kai te sekawi rung ai buram me kane ka PDC kanno ki lele ba yangi kum ki team mat kumjuru bale arab ma namta kane ka organize kane tournament kelalong ba biang mat kumju ngai musim me ka pnemiong ru kan nang la ju ban nang kamle bha shu ke Singapore ban wan ta ban mi ki player Tanjungi chene bun ngi nang dunan re ai ban se shu ki player lemba kane ka association yung PDSA bangin nang ketim shu ki player ban kapau ban kumju ban long kuma ki we ki ri ki we le kai ba kumju nang liang jungi bagi la ban le kai ba kamtam sporter PE sporter ki bun ki ba wan ba ban saki namta kane ka division hang ne man ka game man ka sngi kim ong bagi dunan ri man ka game ki full was supporter ki wan ban ai masim na lemo panai bun ni ai play ki player ki supporter jo mo panai no kumju biglan no masim shisha ban one support ya team le jong mo panai mo kumju ro ni ka mission ro kumju ki full supporter man ka game man ka si ni ko nge so ban ai ngui play dei ki jing do kat ke jong uhi ka ba ngang kubuku chi bun sin thak jing stop ka ba ngang don bun sin nga shania ban ai de ya ka buro mi uswa atli ki snam bang yat ding ba bat kan ni ka team mission kalong shisha ka journey
kaba lesi lamong kaba taman tanggawi kalong ba kitip hi commission babon ki player ki ba kai ni ba represent na commission ki debet ang nasionong si mala manong di kata kadi gawi na kaba lesi haswa mangan sinti ya karu kau dan ki nga kendian re na kitip bet ba lesi mo ba ngan sene mangan la ban penuan diri ki kumta ngalarai ban penyesno ba commission kumta da kajing mo hadir mangalaya mangalai kendo ki player so bangan lagi training prepare ngalala sisa bantuan duri ki pat ngalala ruban ra ya ka champion snem hari kenal lala menjele kai ba pat ka khampam ka ek banga plan na ba ka training pat ki ek baro ilong success ta kumta ru mata ka snem ru hoi ngaburam ni opponent team mau panain ka pressure ka dan hanga baro sitayo artyo like yo aperkat na mata joki how to play or how to stop against them because ka balong very strong point joki they are very good in long ball. So what I have to do as a coach kabanga bangkam how you cannot to stop them. At least maybe 50 or 60% the plan is working. Te kata kadi kabanga la kawai nga ai ka mo ka buram ru ya ki players ki bla snow to ya ai jing batai bat la le de tik kung ka batai ka plan ka ya te ngi la man yo so jo jing job Arsenal ban be jo kan mai rang Super League. Tapi di Ramadan lesi lamadong nanambu problem ya mentade andre kai bang yu i pa ki kena lesi lamadong ya baro hi ki team jo mai rang Super League kiladan ka quality kindia. Te andre hoi keren si keren ni kata maka snem ke ba arajar apulai ngadan kolong sok klur akan mang tu ngala mention hi ke sini jong kelab jong madan bagi kena le si hoi gila mani le ka gila peti kata andre kawai pat gidan kami ya kata ka facilities infrastructure balong biang ba kamam ni ba layo slow mo ya ka kubor sharum cheneng maka mainang Super League le si ka amde kawai ni kilik ba le si la bang na ka ba ar na kata ka sport Shillong Sport Association kabalala si siya man organize hang tagadul ba itnat ha te lesi lam long ye jing le ka je bro hi de bagi kena ngi ngimong ngi kena ba pe we need a turf or we need this we need that we don't put any problem what we have to do we have to go we have only according to ya ka bangi don ka home ground bangi de kai ka playground mo ka game ground bangi de kai ha ya de kata i bagi don te da long kabala lesi lam long mo da ka lang jong aku buku ba kum juru ya ka district hi baro Eastern West akan tu mo ginong mi kmat ba ginong pe eat football so ba ban pe lem mo ya ke si balai i sisa ke di simenta jong nadu ki pa ba hadu ki players ba hadu ginong punya ki sim kia ba ya ni te hidan kam ba ali sa umum no mo ya kamadan ke ba ba kenang ban lang ra susu ban ya kompi pa ki way pa ki district. Come on Barbie, let's go party. If you're having a good time, say, oh yeah!